ibyo bateganya rero bidufasha gushima n'uko byari urukundo bakabishyira mu Imana bakabishyira mu isanisho kugira ngo ejo tumenye ukuri dushobore kubona iyi kaminuza yacu ishaka amahoro n'umusuzano ku barundi n'abanyarwanda ku neza ya twese bari kubaho rero umusingi wacu w'ejo w'ubuyobozi hafi imbere y'ikintu kuza kugira ngo ibiganiro bihora bashimiwe tuhambe twibutse utubazo gashaka kutumbereza kuri nyakubahwa ambasaderi Pierre Claver Ndayicaye. Ikibazo cya mbere mu bitabo nagiye ndasoma bimwe maze gusoma bikabashaka hariho verisiyo y'uko mu 1972 abantu ubwoko bw'abahutu biyoganije bahenzwe n'abantu bamwe bagenda kugira formation muri Congo, hanyuma bagarutse bagatunganya kwica abatutsi, maze igisirikare kigaca kigira icyo bita mauvaise gestion de la crise, kigaca kiravaja tous les hutus. Est-ce que uwo muhari wa Mayimurere uwo warabayeho cyangwa wabayeho? Akabazo ka kabiri, kare mwavuze yuko muri mu ntara ya Ngozi cyane cyane muri komine Ngozi ko mwavuze ibinogo, ariko mukavuga muti aya mazu tubona yubatse ku binogo rusange. Ikibazo ni iki, mbega ko mu bisanzwe mu gusanasana imitima yononywe n'amacakubiri cyangwa yononywe n'ubwicanyi harimo iby'uko abantu bose babuze ababo bahambanwa iteka cyangwa bagashingwa ahantu hatari ukubaka kw'amazu. Akabazo kanje, habuze iki kugira ngo ayo mazu yubatswe ngaho asamburwe, ayo magufa azurwe, imitima y'abantu y'imiryango y'abantu bacishijwe muri ibyo binogo ireme buhoro buhoro? Akandi kabazo, mu bisanzwe yuko habayeho nyabwoko cyangwa des crimes contre l'humanité, n'abanihereze iyo confirmation, iyo constat na confirmation bigirwa na Nations Unies, bigirwa na ONU. Vous ne pensez pas que la CPI peut, d'une manière ou d'une autre, influencer les enquêtes qui pourront être faites par les Nations Unies? Muri mission mwahawe na rya tegeko mwavuga twabonyemo liste des personnes assassinées disparues, identifier les fausses cartographier, lister ceux qui ont sauvé, lister les auteurs des crimes. Mbega muri mission office hoba harimo kwita izina ibyaha byakozwe ko ari genocide cyangwa ko ari crime contre l'humanité? Nimba muri iyo mission irimo ni article ya kangahe ushobora kubironka azovyisomera? Akandi kabazo, narasomye ibitabo bitatu, harimo icyitwa Burundi Terre no Chante cyanditswe n'uwitwa Emergence Niyonzima, ariko icyitwa Les conflits politico-ethniques au Burundi, les premières marches du Calvaire cyanditswe na Professeur Evariste Ngayimenda, hamwe n'ikindi cyitwa Les massacres des Tutsis au Sud cyanditswe n'uwitwa Nova Nibunze. Ivyo bitabo byose ubisomye ntibivuga rumwe ku byerekeye gestion yabaye, ubwicanyi bwabaye mu 1972. Yandi majambo usomye icyo gitabo kandi cyari supposé kwitwa scientifique, urabona la position y'uwacanditse kwa Umuhutu cyangwa kwa Umututsi. Ivyo rero twebwe kwaruka biratuma ugize effort yo gusoma atamenya ukuri nyako. Hanyuma ikindi nuko n'abanihenze mission yanyu igarukira mu mwaka wa 2008. Mugaba akabazo nibaza conclusion za CVE imwaheze igikorwa zoba zikugurura inzira cyangwa zokugurura imiryango ku ma execution extrajudiciaire yoshobora kuba yarabaye inyuma y'umwaka w'2008 cyangwa n'abanihenze atari 2008 inyuma yaho y'umwaka mwebwe mugereza ko gutohoza. Murantunga tukazo twishimagije mugabo kambakiye, murakoze. Ikibazo cyane ufise
narishaka kubabaza umwe mu muco mwiza w'amakenga yo bari muri iki ikibazo cya mbere fatiye muri filime ya mbere twabonye kiravuga ngo mbega none abo bantu bica abandi en general bari bandi mbega bari abatutsi bica abahutu cyangwa bari abahutu bica abatutsi nasiyonalite yabo niyo ntereye kumenya ikibazo cya kabiri ko mwatubwiye ko kugira ngo bamenye neza ubwoko bw'umuntu kandi umuhutu cyangwa umututsi mukatubwira ko babarabira ku irebe mbega none aho ku irebe ni hehe jewe ntabwo namenye ngo ntananguza neza kuko ntanamenye ikibazo cya gatatu mfise kiravuga neza mbega none kubera iki habaye impfu ziteye ubwoba nk'ubu cyane ubwicanyi burenze nk'ubu mbega abacanywe mbega abajejwe intwaro ntibagire icyo babivugaho mbega bo byari bibaraba cyane byarava kubera iki habaye ikintu nk'icyo rwose giteye ubwoba hama ikibazo cya kane mfise kiravuga neza ngo ubwo abo bantu bashikiweko n'ayo mabisha uwakorewe ayo nayo ubwo boba harabaye indemeshanyo kugira ngo babamare agahinda n'umubabaro bafise muri nibyo urakoze icyo gihe ntujye kubabwira yuko baba yarishe mugayatumirana n'umurundi muntu kanaka none mw'icyo gihe ninde ahantu ubutungane buhanamye muri abo babiri ikibazo cyanjye ni icyo murakoze nishyuye abantu n'abageresha bishyura bati ingorane z'uburundi ingorane politike gestion de pouvoir répartition de pouvoir accession au pouvoir mugabo avec connotation ethnique ni ukuvuga muri gestion y'igihugu harabaye ingorane zihagaze ubukubirana hagati y'abahutu n'abatutsi aya mafilime twabashikirije ni akarekasiyo twagize niba wababwiye twavuze tuti 62-73 habaye icyo twise mu gifaransa le crime de génocide commis contre les Bahutus du Burundi. Troviamo habaye crime contre l'humanité commis contre les Bahutus et contre les Batutsi sur tout le littoral, Rumonge, Nyanza-Lac, mais aussi n'abatwara abashize kugira ngo neza n'umugani uvuze yuko massivement hapfuye abantu kubera ndarana n'umwigisha ngo babicwe nabi ngo barinde ngejeje gahunda z'abanyarwanda ariko hanze ntiwica ubwoko yicaye kandi ikivanga sabeti yishe leta kisire une catégorie sociale bita abahutu baravuze ko ndegekuna ntabwo bari batuzi bapfuye nk'uko abatuzi bapfuye ariko barapfira bagenzi babo bacuruza rero niyo bacuruza gucuruza niba ibyerekeye kuri ubwoko abo basore bakabera ko bari
excuse urundi bwacu twaciye muri mepri arrogance nani majambo nayo ushaka kurinda mugenzi wawe urafise icyo uhora de ushaka kumenya ubwoko bw'ibyo umuryango wiwe enquête n'imara amasaha y'ubwagije enquête bwagushaje nawe natoye tukarira ububana ahejeje wakwezi mu Burundi twaciye amagomba menshi atuma ibibi twakoze dushaka kwica aho tubana babuze iki tangazaje mugabo ubutaka bwacu twabaye ko twese tubane siko twavuga mugabo twese turabisohoka hageze kurikiramo bokore ni operation d'Ivoire wamuhoye gutanga soit abapolitiki n'abasome soit uruhu soit umuryango mu bindi bihugu barapamenera n'urusho mu bindi bihugu barafatana n'urusho kandi ko iyo habaye conflit ethnique bagira urusho hari aho bagira nord sud est ouest grand contre grand ibyo byose ni ibibazo kumenya rero ubwoko bwa yarabaye politike ariko twese harya harabaye analyse royale muri Belgique 1900 combien 1900 phrase 1900 combien analyse royale 25 analyse royale y'ababiligi yirukanyiraho kuri administration analyse royale 1927 niyo yakorewe abahutu muri administration hacaba domination des Tutsi urumva ko 1927 iyo muri senataraxe amashuri yabo n'abatutsi cyangwa abatutsi hacaba kwiza y'umwami uhereye muri icyo barasura hagakurikira kwishikana naza hagakurikira gukura n'abisirayeli baheze kurasohora umwami tuwapapure baca bakuranga ibisirayeli kongo bisirayeli bahutu et puis le royaume bari bashakira l'umwami il doit être déterminé par les soldats et le délégation il a pas donc comme je vois tout les séries de quoi simulé il y a un quoi il y a un difficile c'est pas ça comme il y a mugabe kama ici kumpeleza ichuko kicha mbawe mugicha kira quelle est la responsabilité la réponse est simple c'est la responsabilité de l'État la responsabilité de l'État il y a l'État où l'État va être par exemple au Chicago au Zéro Zina pour la commissaire municipal musabere mugerera umukuru w'abapolisi yego batari lo numero di parti bichondere presidente del parti avete dovuto lo parti eta come può idea sempre lo parti le vittime sono di ogni università i processi si attendono di essere inediti a limitare la tua fiche dal gioco a qualche veramente anche sopra vedo invece utramine navali ogni bacine vada sciocca vada della scie vada la verità è solo aujourd'hui l'isola facciamo della soluzione dopo la ricerca di assistenza
psychosociologie, assistance matérielle, au niveau de la réparation sociale, la réparation psychologique, la réparation matérielle, la réparation financière. Allez pour réparation, réparation Thank you.